You must respect elders. You must respect elders. Iyi nteruro irasobanuye ngo ugomba kubaha abakuru. Elders bisobanuye abakuru. Yego, elders abakuru nyine ni nk'aba bantu baba bakuruta cyangwa se abasogokuru, elders. So iyo ubwiye umwana ngo you must respect elders, umubwiye ngo ugomba kubaha abakuru. Ariko muri rusange ushobora no kumubwira ngo you must respect, bivuze ngo ugomba kubaha, kuko ntabwo umuntu yubaha abakuru gusa, wubaha abantu b'ingeri zose. You must respect, ugomba kubaha. Iyi elders ivuga abakuru niwayikuraho, iyi nteruro iravuga ngo you must respect, ugomba kubaha. Ahangaha umubwiye ko agomba kubaha abantu b'ingeri zose. You must respect, ugomba kubaha. So iyo niyo nteruro yo kugenderaho y'uyu munsi. Kimwe nuko ushobora kubwira umuntu ngo you must respect me, ugomba kunyubaha. You must respect me, bivuze ngo ugomba kunyubaha. You must respect me, ugomba kunyubaha. You must respect me, ugomba kunyubaha. So yego, izi nteruro mushobora kujya muzigenderaho muri iyi minsi. Ubu twatangirana n'isomo ryacu. You must respect me, you must respect, ugomba kubaha. So dutangiye n'isomo ryacu. Reka mbanze mbahereze urugero rw'interuro, hanyuma nze kubabwira icyo tugiye kwiga nyuma. I can swim. Iyi nteruro iravuze ngo nshobora koga. I can cook well. Nshobora guteka neza. I can drive fast. Nshobora gutwara nihuse cyane. Iya mbere avuga ngo I can swim, nshobora koga. Ziriya ni double M, ni ma ebyiri. Iya kabiri kavuga ngo I can cook well, nshobora guteka neza. Iya gatatu kavuga ngo I can drive fast, nshobora gutwara nihuse. Twihuse reka mpite nshyiramo akandi kantu, mpite ncomekamo akandi kantu. Mpereye hano. I can not swim, ntabwo nshobora koga. I cannot swim, ntabwo nshobora koga. Iyo mvuze ngo I cannot swim, bivuze ngo mba mpakanye nyine interuro ya mbere. Iya mbere ni ivuga ngo I can swim, bikaba bisobanura ngo nshobora koga. Iya kabiri ikavuga ngo I cannot swim, biravuze ntabwo nshobora koga. Kubera ko hano harimo not, iyi nteruro iri guhakana. Reka tuvuge ngo ntabwo nshobora guteka neza. Turavuga ngo I can not cook well. Ubwo turavuze ngo ntabwo nshobora guteka neza. I cannot cook well, ntabwo nshobora guteka neza. So ahangaha reka tuvuge ngo ntabwo nshobora gutwara nihuse. I can not drive fast, bivuze ngo ntabwo nshobora gutwara nihuse. So ahangaha ndashaka kubabwira iki rero. Ahangaha turi kuvuga icyongereza tugaragaza ubushobozi bwacu mu kintu runaka. Yego, kuko harandi kugaragaza ubushobozi yuko nshobora koga, hano njya nkanagaragaza yuko ntashobora koga. Noneho isomo ry'uyu munsi rigiye kwibanda kuki? Isomo ry'uyu munsi rigiye kwibanda ku kugaragaza ikintu ushoboye gukora ndetse na cya kintu udashoboye gukora. Kumubwira umuntu uti sha njyewe kuryama kare byarananiye, njyewe kubyuka kare simbishoboye. Ni ubu buryo tubivugamo rero, kuvuga ibintu udashoboye no kuvuga bya bintu ushoboye. Nko kuvuga uti gusoma icyongereza ni ibyanjye. Iri somo rero riraza kugusigira ubumenyi bwo kuvuga ibyo bintu byose mu buryo bishaka. So ku bantu rero mushaka kumenya kuvuga interuro nk'izi ndetse nk'izo nanababwiraga mu Kinyarwanda, iri somo ni iryanyu. Ariko mbere yuko dutangira, ndashaka kuvugana nawe ushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya icyongereza mu minsi 30, dore ko icyo gitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, akaba ari mu buryo bisubiza wemeza ndetse unahakana. Niyo umuntu akubajije ngo ese uzi gusoma icyongereza, ushobora kumusubiza ngo yego nzi gusoma icyongereza mu gihe ubizi, cyangwa oya ntabwo nzi gusoma icyongereza mu gihe nyine utazi kugisoma. So ubwo buryo bwose burimo mu cyongereza bw'uburyo usubiza wemeza ndetse unahakana, kandi kirenzeho buri kintu cyose kiri mu icyo gitabo gisemuye mu Kinyarwanda. Icyo gitabo kigura inoti y'ibihumbi 600, kikakugeraho aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Duhamagare kuri iyi nimero kikugereho. Kandi ikindi n'abantu bari muri diaspora namwe ntitwabibagiwe, tukiguha kuri WhatsApp ari PDF ku 3,000 gusa, hanyuma ubuzima bugakomeza. Dore ngaya nguko rero. So muraza kunyemerera dutangirane n'interuro zacu. Murabizi mu cyongereza tugira I ivuga njyewe,
tukagira you ivuga wowe, tukagira he ivuga wowe w'igitsina gabo tuba turi kuvuga ariko adahari, tukagira she ikavuga nyine we w'igitsina gore turi kuvuga adahari, tukagira it, tukagira we, tukagira na they. Hanyuma ikintu mukwiye kumenya, I iravuga ngo njyewe, I njyewe, you wowe, he we w'igitsina gabo, she we w'igitsina gore, it ikoreshwa ku bintu, we twebwe, they bo. Abantu twatangiranye ibi bintu murabizi cyane. So hanyuma twifashishije rya jambo can, dushobora kuvuga ngo I can, njyewe nshobora, I can, you can wowe ushobora, he can we ashobora, she can we ashobora ariko igitsina gore, it can cyo gishobora, we can twebwe dushobora, they can bo bashobora. Hanyuma reka twifashishe verb to play ivuga gukina. Yes, ninza nkasiga itu kubera ko nakoreshaho can, nkitwarira verb yanjye play, nkaza nkavuga ngo I can play, nzaba mvuze ngo njyewe nshobora gukina. Noneho nyuma yo kuvuga ngo njyewe nshobora gukina, ukuntu icyongereza cyoroha, ushobora guhita urenzaho akajambo kamwe kagaragaza icyo ushobora gukina. Niba ari football, I can play football, bivuze ngo nshobora gukina umupira w'amaguru. I can play football, njyewe nshobora gukina umupira w'amaguru. I can play football, njyewe nshobora gukina umupira w'amaguru. So n'ubundi no kuri aba bantu bose ushobora kuza ukajya ufata iriya verb ukayishyiraho ukavuga ngo you can play, wowe ushobora gukina, he can play we ashobora gukina ariko igitsina gabo, she can play we ashobora gukina ariko igitsina gore, it can play cyo gishobora gukina kuko it ikoreshwa ku bintu, we can play twe dushobora gukina, they can play bo bashobora kugira ute, bo bashobora gukina. Ikintu cya mbere nshaka kukubwira ahangaha uri kuvuga ngo they can play, I can play, turi gukoresha verb to play. Kandi murabizi tugira amaverb menshi mu rurimi rw'icyongereza, harimo nka verb to eat, mwese murayizi ivuga kurya, harimo nka verb to respect, kubaha, respect. Tugira verb zirenga igihumbi mu rurimi rw'icyongereza zigenda zidufasha kuvuga ibikorwa dushaka kuvuga mu rurimi rw'icyongereza. So icyo nshaka kubabwira ni iki rero, icyo nshaka kubabwira ni uko kugira ngo umenye gukoresha ibi bintu turi kwiga hano mu rurimi rw'icyongereza, kugira ngo ujye uvuga I can hanyuma uvuge ibintu byinshi cyane, nuko byibura usabwa kuba uzi nka verb 100 mu rurimi rw'icyongereza. Ndaguha nk'urugero, you can play ushobora gukina, ushobora gusimbuza iyi play ugashyiramo cook, you can cook ushobora guteka, you can clean ushobora gukora amasuku, you can come ushobora kuza, you can drive ushobora gutwara. Urabona ushobora gukora interuro zirenga igihumbi, ubaye uzi verb zirenga igihumbi ugenda usimbuzamo hano gusa ukajya uvuga ikintu uwo muntu ashoboye, cyangwa ukajya ubivuga nyine ubishyize kuri I can, aho buri kuvuga ngo njyewe nshoboye iki gikorwa runaka. So ushobora kwibaza uti se mwarimu mu gishaka ariko twigisha aya maverb nyine twayakura he? Ibyo biroroshye cyane. Ku noti yawe y'igihumbi, ndavuga inoti y'igihumbi gusa, igihumbi cy'amanyarwanda, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp kuri 0729401229, hanyuma tukaguhereza verb zirenga 500 zifashishwa mu buzima bwa buri munsi mu rurimi rw'icyongereza. Ukitwandikira kuri WhatsApp ukohereza icyo gihumbi, izi verb tuziguhereza ari PDF, tukaziguha nyine kuri WhatsApp, tukaguha liste yazo. Ni nyinshi zigiye zisemuye no mu kinyarwanda n'uburyo zikoreshwa mu bihe bitandukanye by'inshinga. Ibyo murabizi cyane kuko ndabizi muri abasirimu. So n'abantu mushaka training ziri prive, kugutraining ukiga kuvuga icyongereza, kuko abantu benshi icyongereza mumbwira yuko mucyumva ariko kukivuga kandi byo byabagoye. Abantu mushaka izo training ziri private, ho gato, namwe mushaka izo training, izo nimero ni izanyu zirabareba, mushobora kuzihamagara tukabafasha. So nizere yuko kuva uyu munsi ibintu bigiye mu buryo.